Anyang aki din! Sonya, anya ka di manantimang ko asayang guseng. Anya mananday taya. Asika kanumot agiwarwaras itisan apod no adamag. Anya, nakangagam ka di iti kasta. Asino man ang tinangibaga. Ibagam man ta si Pangulak de tatao. Unay kamaten, Sonya. Chismosak na tangsit ka Na, Apay nga imbagam alupos ni Brando nga asawa ni Sisa akanakam. kat anya kumatima di iti dayta, kat pudumag. Iso asaan nga agsikog ni Sisa. Gaputa lupos ka nga raw ti asawa na. Mano atawandan anagdandan na. Ay, una yun aya. Apay nga ta si kapay lang tinagbaling nga asawak. Saan amaw awatan ti ugalim? Apay Sonya, awang ka din nababate apa nagbaingking ka, ha? Anya? Ngam, apay payla damagag. Katro pampaylaan ka, makitkitan nga awan ti babain mo. Anya? Ay, sa dino ka di manan ti papanam lira. Agungot ka manin nanang. Anya ka kadi anya. Ungot ka lang ungot. Isa kay kayat ni tatang ti mapan agtrabaho. Gaputan na ungot ka. Anya ti konam lira Saan kayo pa'y gayam anaungot? Tuling kayo pa'y. Ay, una yan. Alakit din. Mapan kan iti kayat mo apapanan. Saan atilay bagbagam? Sige nanang, rumarak nga rudan. Ngam ilutuan nyo ni tatang Amangan no agungot tumanan no sumangpat kat awanti kanan na. Kahit si kangay, apay asaan mo nga ilutuan kat tatang mo dayjay. Kut si kangarod ti darling na. Saan aya anagsin na pata kayo nga agin nayat kayo uray rigat kan ginawa. Sige, mapanakon. Na, mala pumanaw ka kidain. Ay na. Malagip ko la ka nga rod ti panagsalami iti sweet dance iti kasarme. Ay na. Nagmayat ka manan ti agsala iti sweet dance. Ang dodmatan ti asawa kita. Agat lingit akan ayon. No saan alingit, agat mirasol matan. Sa bagay, maawatak matkit di Anya ngay nga raw kat manalon mat ti asawa. Naimbag nga oras yon, Sonya. Gumatang kayo ka di. Saan? Umayak laang makiinistoryakan ka. Awan ngamin kat kaistoryak ijay balay may. Aya, apay nana, naparanti anak kin asawa yo aya. Pimanaw mat ni Lira. Di na mat imbaga ti papanan na. Ti mat asawak, napanijay talon. Kasta ka di. Ay uwan, nadamag mo ka din, ti baro adamag. Ne? Anya ka di mananday ta adamag, aya, nana. May papan ka dagiti agasaw asisa ken brandaw. Amum kaday akanayon da kanu nga agapa. Gaputabasit kanaw tiyaw awat ni Brando a kwarta kini sisa. Ay nana Sonya, sana po no dayta. Gaputa sana kas dyan ni Sisa. Agpadadaan nagagat. Gaputa uray at dalang iti unag tibalay da ni Sisa. At damit bukod na akwarta. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwarta na. No at dalang iti unag tibalay da. Alaman? Ay na, kit no ag-on-online selling ni Sisa nana. Nagado ti buyers na sika. Sana akas ken ni Lyra nga anak iyo ang magitangdan laang intun awanan ti paggatang na iti. Ay na, iskin pantasin na. Anya? Dagita ka diti yung bagbaga ni Nana Sonya kan ka, Mari Tumasa? Wan. Ay na, ngamimbaga ka sana po no. Kit nagtal namot ten. Saan na nagsasao. Nang runay di imbaga kasala makitangdan ti anak na no awanan ti paggatang na iti skin fantasy. Ay, unay mo ni Auntie Sonya. Imbes abagbagaan na kami akaanakan na, kadagiti saan anasaya at ngar aramiden mi. Saan mat? Ta ichismis na kami kitin. Ay, wan nga rod sis.
Ngam saan yun ngay kan no? Ngamin, awan mo't lang ti maghanap na iti kinalaing na nga agparbo iti istorya. Sa bagay, Oh, kahit kumusta mo tinti online selling mo ngay? nasaya at natamat. Kaasi ti Apo, umad-ado matan dagiti customers ko. Ay na, nasaya at man nga ro, no kasta. Nang ro na ita abarmans. Ado lagi ti kayat na amang ti regalo ka lagi ti patpatagda iti biyag. Uwan nga ron, iso asapay lakuma. Taad dapat tinawadwad a pagpuunak. Tapno manayunan matan dagiti lako. Uy, si kamot gayam ti masabat ko, sisa. Sa dino ka di tinagdapwam. Siyempre, napanakitang dan. Saan akasken ka? Asumang sangpet laang ti kwarta di tasaklot mo. Urayom laang ti hintri ka ti asawam ken ka. Ha? Nagganas mat ti biyag mo, anya. Anya? Ay unay kamatan, Lira. Saan mo mat apanunutan dagiti kayat mo nga ibaga? Sakbay nga isawang mo. Apay, nasakitan ka. Pudno mo ta. Gaputa saan ka mat amakitang tangdan. Nagadal ka ngagpayso. Ngam saan mo mat anay-apply iti natalged at trabaho. Ngamin, online seller ka lang. Wan, online seller akla ang ita. No pa'y nagturpusak iti kinaabuga siya. Angam, naragsakak iti online selling. Gabuta adamat ti malalak oray kaskasano. Kan may isa, saan akayat ti asawak amabanugak iti husto? Ngamin, kayat na amaadaan kamin iti anak. Ha? Katsi ka, saan ka di nagpatingga kamat iti first year high school? Ala inka nga ro din agsapol iti panggadam anatalgad. Tapno may apply mo, tinaadal mo. Imbagagan ka dahi ni Lira, bakit? Wan lakay, katamam ka di. Awampay mo ti uray maysa nga imbaga na amanang kanya. Ala, may amlatan. May sapay kit di napaka-stressam dahi abanag. Sa anak mo't ama stress ka jay abanag. Ngamin, awan lang kanyak dagita. Nasaya at ang aron, kasta bakit? Aywan ka, kumusta ti business mo? Okay lang ang lakay, awan parikot. Kanayon mo't nga i-pick up dagiti buyers ko dagiti orders ta. Nasaya at ano kasta? San ka di amarigatan unay? Saan mat? Sika ngay, kumusta mo ti barbaro a project yun? Nasaya at mo, bakit? Malmal pasan. Isa makainanak mo tayo. Nasaya at nga ron no kasta. Ngam saan mo kumaabaybay ti salon at mo ah? Well, bakit? Di ka mananagan. Gabuta ka na yun nga aganan na para kadata. Magibabain kayo talaga nga gina. Agpada kayo, ngawan babain nyo. Anya ka di man ti parikot mo, Tomas, ah? Wan nga ro tatang. Kasangsang petulaang. Ngamday tala agong unter aramidin nyo. Di ko nayo ka day. Kaysan ko anaamuan ti chismis mo kinitumasa. Maipapan ka dagiti agasawa asisa rin brandaw. Katsi kamat Lira. Nagalas dagiti bagbagam kinisisa. Di ka di mabaeng. Adayaw anasay-saya ti panagbiagdangam itisika. Apay tatang. Pudnumat ngamin asumang sangpot lang ti kwartana. Gaputa urayon na lang ti sweldo ti asawa na. Ay nalira. At iwan na ka anisisa. Gaputa adda ti online business na. Kan maysa, natural. Urayin na ti sweldo ti asawa na. Ta asawa na kay ngaraw. Anya ko matibibi ang yaw kadakwada. Apay, pakpakanan nyo aya ida. Ha? Ay na, sakbay nga agsaw kayo. May papan iti kaaro bayaw. Kitaan nyo mamabasit na magiyaw. Apay, liyo aya makita ti sitwasyon nyo. Sakbay ti mangbibiyag ka na kayo nga gina.
kaputasyak dagop obra. Idinto tadda kayo lang dito balay. Nalaing kayo pa nga ron agumatang kadagiti produkto apang papudaw. Idinto ta awan mati ipikto na kada kayo. He! Anya! Ay, Tomas! Makitang danak mata. Uray siyang matatang. Wena, makitangdan kayo nga may sa nga aldaw wano dua nga aldaw. Urayin nyo laang no at dati iayab da kada kayo. Atiw na kayo nga dayo ni Sisa. Gaputa ura at dalang ijabalay na. At dati pagkwartaan na. Tumata man iti may sa bungon na bukel. Manang tumasa. Oh, ato yo. Nagyamanak. Nay! Apay ngay abukal ti si dainyo, Brando. Awan ka din, di gatang yu itinaimas asidaan niyo. Ay, salmot nga iti kastante. Agsida kami mamut iti bukel. Makapauma ti kanayon aletsyon. Ah, Nana Sonia, anya ko manubukal lang ti ginatang ni Brando. Apay anya ti dagas na nga dita. ay kwa, awan, msigay, inakaw. Ay, pimanaw mutlangan ni Nana Sonia, Brando. Hun nga rod. Ay na. Aglablabos nga minan ng Sonia. Iso akas dyan ting sungbat ko keng kuwana. Ay na, Brando. Gusto lang na dyan ngayong bagam. Barang agnakam na dyan apakot. Ay, una yan. Na. Engineer ngambukal mo ti si daan da. Hey! Dadahil ka din ti ulom si ka? Ay, san? Makakatawak lang. Gapu iti bukal asidaan dagiti kakaanak. Ay, mandamot nga gasawa. Kunak man no da kwartada. Ay nasunyaya. Apay, anya ka diti nakakatkataway di dayta? Saan agapaw taadda kwarta kat saanan nga agsida iti bukal? Naimbagpay ka dakwada ata, bukal, datayo ngay, bugoong lang. Datayaw, tinakakatkatawa ti si Dana. Kapod naman. Awan si daan tayo intun madamdama. Katawa amkit din ti bukal. Naimbag da pa'y taadda bukal apaganod da itiin na po. Kan may sa sigurado anauma da ngamin itinaimas asidaan. Basol mo no apay abugoong akanayon ti si datayaw. Manggad ka ngamin iti husto Ibagam day ta iti bagim. Kan iti sadot nga anak mo. Sana siyak. Ngamin. No siyak. Tudo kayo dak. Tapno adda ti isuportak ka na kayo ang sadot. Akabalay ko. Anya? Ala. Agsango kayo iti anak mo amangan. Tainawagan dak na si isa. Naluto ka nun tibukal ken kiniing asidada. Ijaya ko namangan. Anya? Sorry. Ano sam tibuggo ngway? Tasaklaan ti inawagan ni Sisa akat katawaam ti si Dada. Bakit? Saan ka di ngayon ton umay alawas ti death anniversary da na ng gandatang? Aywan kaya maagpaysoan niya. Naimbag man ta nalagip mo lakay. Wan bakit? Kahit ko kumangagparti tayo. Agisagana tayo iti pagsasangwan tayo. Ta agayab ta kuma iti mang misa kadakwada. Sigurado ka ka na itiray ta? Wan bakit? Di mon panunutan ti magastos. Sana bale, tama minsan lang mo iti makatawin. Ala Katuan Kat agyaman naklakay, gaputa saan ka naimot. Ay na. Awan ti maala ti kinaimot bakit? No naparabor ka, nabuslon mo ti parabor ama isublikin ka.
Masayata na sabat kayo Anggay. Sa dino ka diti papanan nyo. Papanak man iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Amangan lumabisindan. Kasta ka di Anggay. Kahit kayo ko mga awisan, iti basit a pagsasangwan tayo inton ikaduang aldaw. Kasta ka di kanakan? Ay, wala. Anya ka diti okasyon. Det anniversary day dinanang kantatang Anggay. Ay, wala nagpaiso ka nakan. Sige, umayak tao. Agyaman na Anggay. Inakarood Anggay. Ang mga lumaladawak pa iti trabaho. Mala, inakmutan iti ayan dagiti tarakin ko ababoy, baraw. Nanang, nangugyo ka din tagwarwaras adamag. Anya adamag, Lira. Pagsayaatan ka day. Ay katwan ananang. Amuyo ka di. Agparti ka no da si saken brando iti baboy inton umay alawas. Celebraran da ka no ti death anniversary day di tatangken nanang da. Kasta aya. Ay kat mapanta. Wat daytan ko naman. Awan pa'y mati inyaw awis da. Inawis da nga ni tatang. Ay na, kasapulan pa'y laang ayat ti awis-awis. Saanan, ngamen, kaanakakmot ni Sisa. Sa bagay, husto kayo nanang, iso ama pantayo. Anyamot tanday to apansay. Kurang ti mantika kan rekado na. Ungarod nanang, uray day ti adobo, kurang ti patatas na. Kan kasla saan unay anaraman. Agin papartida pa'y lang amin. Kurang magkayam ti budget da. Ungarod nanang, kaya't dalaang agpasikat na. Ha? Ano santana kanin na? Angam inton madamdama. Agyawid ta iti sagana da. Tapno saan tan nga agluto inton sumangpet ta. Winanang, mangalata iti adobo. Ken adda nakitak asaan analuto a karni iti kusina. Kargaam to day ta ekubag. Ay wen Lira. Tapno mairanod tamot iti day to'y papaskanda. Kasta dagiti nangag ko komento dagiti aginay di nagparti kayo Sisa. Ay, unay mutan. Di da ko malatan imimay no kastamot lang ti bagbagada. Panagkurak. Husto mo ti timpla dagiti babbaros iti pansit alinuto da. Kitwan, mayat-mat, nagraman. Ay na, mas dawak man ngagpaiso iti ugali dagiti agina. Saan mo takas yan ni Tata Tomas? Puskol at talaga tiro pa dagita at tao. Saan dakat nga agyaman? Taada sagana. Nairanod da pa'y. Uwan nga rod. Ay na, kano nagado tinyawid ang adobo. Nagala na pa iti karne iti kusina. Ay, amok daytan nga ugali da. Uy-uyawon da ti makan. Ngam kanan damot gayam. Ngam awan kumamot ti parikot iti dayta. Ti kinalaing dalaang nga agsao ti jak magustuhan. Isopay Ay na, agpada na pa yung mga gina iti ugali. Chismosa kan managuyaw da. Ay, anyalaki din aya. Awan mo ti amugar aramidin may adakas kadakwada kat. Ngam jak mo, no apay akas jayda kada kami nga agasawa. Panagkuna, kit apal ti makagapo Sisa. Dakes nga apal. Iso akas jet aramid da. Lakay, anya ka di man nandiyan ang ikaw. Silibraran ka no da Sisa ken brando ti wedding anniversary da. Pudno ka day. Anya ko manupod no. San kamit nga imbitado? Siyak lang tinimbitaran da. Anya, asawa nak Tomas. Iso ano inimbitaran da ka. Kaya't naasawan, imbitado akmet. Na, nagpuskol mo tinda tarupam. Jak kayat ti maibabayin si kason niya. Iso asan kayo amap-mapan inton madanon day tangal daw. Kaya't mo man wano saan, mapanak.
Nawatam! Sige, mapan kayo. Yung di kayo umababay kanya, kumadayo kayo. Kinisaan kayo nga agisawsawang iti uray anyala dita. Wala, Tomas! Kinsan aday ta iyawid yo amakantin into na rin nyo ijay. San kayo amang ibabaeng? Mapnag kayo iti-itid da. Ay nawunon, Tomas! Nagadulakit din day tangay bagbagam. Kas kala perfecto matataaw. Anya laki dain. Ti talati paglayngam nga bakit. Ti sumungbat. Iso at tinulad na kati anak mo. Padpada kayo nga gina. Ada pala pa wedding celebration na. Saan dan tumula ang amakanak? Anya ko mati connection ti kawan anak ti panagselebrar da iti wedding anniversary ngay met nanason niya. Sigurado nga inutang damanon ti inaramat da iti da ito apaskan. Ay na, da kayo met nanason niya. Imay kayo nakiponsyon. Ngam agkakasakit mo dagiti isawsawang yo. Kaya tiyo asawan, tilaang makanti gagarayaw. Sana tapno makipagragrag sa kadakwada. Ha? Anyan ti kunayo, antison niya. Brandaw? Ada ka dita? Well, kat nangag ko amin ngayong bagbagayo ken ni Manang Tomasa. Unay kayo matinanti. San kayo kading agbayin? Imay kayo pailaan, nuday tamot lang ti bagayo. Ay, kukwa, Brandaw. Ay, Oh, apay di ka makakuti ti nagtakdraman ti. Kas kamutin na freezer. Tapno mo yan ti. Saan mi nga inutang ti kwarta ginastos mi iti daytoy apan ang silibrar mi iti wedding anniversary mi. Bukod mi a kwarta tinaramat mi. Kan insilibrar mi ti anniversary mi. Gaputa kayat mi a pagyamanan ti apo iti panang tarabay na kada kaming agasawa. Saan atapno agpaapal? Ha? Ala, agawid kayo ng tison niya. Awan mo't lang ti ganas na amakitug-tugaw kayo ditoy. Daday tala agibagbaga iti san anasaya at arabidan nyo. Ala, agawid kayo! Anya ngay ita, si kamot tan tinaibabain ka nagiti bisita da si sakin Branda. Ay, jak ipagarup amangag na amis mo dagiti imbagbagak. Ay na, kasta unay tibain kaw, idi pinagawid nak ni Brandaw. Ay nasonya, uray saan da amangag amis mo itingiwat mo. Amudan ti ugalim, amulan ti ugaliyo iti anak mo. Ay, kasla jak kabailan ti rumwar dito'y balay. Abangan nukat katawaan da kitan dagiti karo batayaw. Ay, kasigurado Agamala, tangay na puskol mo lang ti rupa. Rumwar ka, taing kagkid daw iti pamakawan. Kadagiti tao, nagbasulam. Just kika ba kayo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Salbag kay diti kastaw. Ni, apay ngay nana, bigbigat pay lang agong unget kayo manan. Kasano mga main, iso malagayam nga awan ti danom asubang pwet dito'y balay. Tagayam, inaguman manan dayjay nga agapitaw. Anya? Awanan bain at talaga dayjay alalakay. Kunam lano iso lang, tagkasapulan iti danaw, takas jay matan tar aramidan na. Ay, unay matan ni agapito. No nakaurnong kuma, iturong namutin dito'y ayan nyo, tapno makataya kayo kumamit. Kumaa, ngamsaan mat. Agasam man, tamay sarabi kan may saal daw jay danom ijay balayda. Anya,
makapangaryat damag. Orayak nga oray iti danom. Ay, makaparurod at talaga ti agom akaroba. Ay, kahit kailan, nagalasa talaga to gali tayo dyan agapito. Katuan mo, sipod pa'y. Kansan lang nga iso tinagalas to gali na. Karaman ti asawa ng awanan bain. Hay, naku namon, friend. Nagalas at talaga ti ugali day jay apiling. No siyakla siguro ti mismo akaroba da. Amangan no inaldaw ti rangit medya parahangan. Anya? Ay wana. Jaklakit dito lo, nga agum-aguman dati danom. Saan mo't nga isuda lang tagno market? Kaasimot ni nana ising agururay iti danom, nukas jay asaan nga ikanda agapito. Di da maasyan mo't ija bakit? Adda aya nga min asi ti kasdi atat tao. Pulos, bagi dala ang ti pampanunutan da, makasarili da. Nagawan kat abain na dayjay abakat Ha? Ang sino ti ibagbaga mabakit? Asino pa'y kuma, no saan aday tabakat di takaruba. Ha? Apay? Ano't ibagbaga na? Ibagbaga na ka no, nga imutan ta iti danom. Anya? Ti awanan bain abakbakatan? At dapay lang ti ganas ng agungat-ungat no saan amaikan iti danom? Kat tunggal pa nagtatrabaho ija ayan ti puon ti danom. Kat isumati ka na niya awan. Saan makitrab-trabaho? Ay, una yan dahil abak-bakitan. Paimanda siya man ti makisarita keng kuana. Awan ti bakit no siya? Pagsasawak man dahil siya bakit. Ala ungtam-tap no agnakam. Bakbakitan nga awan ti manaknakam na. Magkakasaunay apong tutyuga po iti danom nana. Ha? Tapnoy baga kada kayo ha. Awan tikagbangan nyo nga agriri no saan kayo nga ikan iti danom. Anya? Umunay damin. Tunggal pa nagtrabaho ija ayan tipuon na. Da kayo tikanayon nga awan. Kayat mo asawan. Awan ti panang ikonsideram iti kinabakat kaw? Iti da ito ya kinabakat kaw? Kat kayat mo pa'y amapanak makitrabaho kada kayaw? Kat nagdagsan na ya trabaho? Awan tinadagsan na. Taamin tayo. Agkasapulan iti danom. Anya? Iso nga awan ti karbangan nyo nga agriri no saan kaya may kan iti danom no maminsan. Tawan mo't may tultulong yo no pa nagtrabaho. Nalawag. Anya, ay nagawa na respeto na mo tayo kasta timay na imbaga king kakabsat. Bastos nga raw ngagsasaw ti awanan bain alalakay. Ay, unay na yung agapitaw. Awan mo't laki diti asin na iti babakay. Un nga raw. Hala, bayamon. Di mo latang ngay kaskaso ida. Tano tutupam, ang mga nuad-adda saan na ka nga ikan iti danaw. Sa bagay mo't kidi Awan mo't nga raw ti sabali apaggapuan ti danaw no saan nga ijay ayanda. Bayamon, addan tulat ka. Nasaya at nagranata si kabakla. Apay manang, ada ka diti napatig nga ibagam. Salud-sudak la kuma. No aglukat ka iji parlor mo inton bigat. Wan manang, aglukata at talaga ta sandekit nga ron. Barang adu ti customer. Kasta ka di. Alaman ka ron ta umayak inton bigat. Ha? Ipariban ko man mo, dahi ti buok ko kan ka. Ay, wan Umay ka inton bigan. Isapsapam ti umay, tapno sikat ti umuna nga iriban ko O sige, masapak inton bigat.
Oh, adenta. Nalpansan ti riban kan hair color ti buok mo. Wan gayam. Mabalin ka di, at ipanagbayad ko kung inton umay alawas. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumutlaan. What? Manong aminan ti bayadak kan ka? Bale, 4-5 amin Amangan no, mabalin ang paon aman. Awan pa ngamin ti kwartak ita. Ala, ano sa mun nga urayan aging ka inton umay alawas. Di ka di madanagan tabayadak mutlang. Anya, saan abinayadan ni Piling ti panangreban mo iti buok na? Saan nga rod, sis? Namukla ko maasan gayang agbayan. Jakla ko man ripan ti buok na. Nakalaslas to ngagsasaw, ngamawan mo't gayam ti pagbayad na iti buok na. Lawlawan kon anang riban kinkwana. Sapay nagalas ti ugali na dayjay no singiram iti utang na. Isupay ti addaganas na nga agungot. Uy nga ron, barang man no bayadan nang agpayson ton umay alawas, tay sumatin ka rin Barang no awan to ti ado apa sa kalye na ti awanan bain a babae. Anya ka magtanbakla? Di ka lang makaururay? Anya? Kit imbagang ngamin nga nga aldaw ti panagbayad mo kanyak. Isu nga imaya. Wan imbagak na ita, nga makauray ka kumamot Anya? Kunamot lang itarayak ti utang ko kun ka. Manulaang mo da jay 4-5 ngay. Apaw, baryalaang kada kami dayjay. Ay, kat no paryalaang dayjay para kada kayo. Itit mo nga rudin at masapul guman. Na, tas saan ka talaga makauray? Anya? San ka mauawatan? Aguray ka laang asi ka bakla. Sumangpot la jay kwartak apagbayad ko kan ka. Isipat ko di tarupam. What? Saan ka namas daw? Tay di pailaeng katkas jayan ti ugali day di apilaing. Wan nga ron na. No amok lang kumakas tegahan ti ugali na no singirin iti utang na. Jakla ko man inreban ti buok na. Ay, sayang lang ti agas ang inusar ko. Inton sumarunaw, amom taon. Wala na. Talaga saan na maulit pa eh. Ay wun gayam. Nadamag mo ka day jay chismis ita dito'y ayan tayaw. Ha? Eh, saan pa nana? Anya day ta? Nag-file ka nun ni Agapito iti COC. Anya? Nagapito? Nag-file iti COC? Wen, agran ka no kas board member ijay ili tayaw. Makapalag matinday ta damag nana. Ha? Awan tinararamidan na dito ili tayo. Ngam nagpuskul ti rupa na nag-file iti COC. Ay nako! Asino nga ta tinamlamaan na mangibutos kan kuana salbag di. Uray siyak, itapay lang. Ibagbagakaw, saan ko nga ibutos dayjay nga Agapito? Pulaos, ultimaw. Ha? Ibagak mutlaan kadagijay kakaanaka. Asaan da nga ibutaws, tanagalas mo, ti ugali na. Ay, nako. Anya nga taya ti simrak iti panunot na dayjay nga Agapito, tanag-file iti COC. Makapalag nga ron, friend. Nagpuskol ti rupa na nag-file iti COC. Wan nga ron. Awan mat tinararamidan na dito ili tayo. Ngam nagturad, ti pakinakam na nag-file. Ay, awan lat amok. Jaklapat yan ang mga bakday dyan nga Agapito. Oras siya. Pulos sa jaki butos.
Kan maysa, ibagak amin akakasinsin ko asan da nga ibotos, friend. Ay wala, oray siya. Baga akmat amin akakasinsin ko. Nasaya at nagranata, kabsat. Ha? Sa ludsudin ka man? Apay, pudno ka day timangmangag ko at chismais, dito ayan tayaw. Anya day ta chismais kabsat. Nag-file ka no, may nagapito iti certificate of candidacy. Ayun, pudno day ta kabsat. Ngampang nga asim, ta saan mo ko mga ibut-butaws. Anya? Ay, saan talaga Amnyaga po nga ibutos ko tikas jay akla si titao ngay. Itapay lang nga awan akam na dito iili tayaw. Kit kastao na elastugnan. Di karkaron taon no mga bak. Ayun na, ang mga no amin ton alalakay kan babakay. Kat pagsasawan na. Ang mumatan niya agapitaw. Awan tires respeto na itinatataangan. Husto kay titayta, kabsat. Iso asaan tayo abutusan. Narigatay. Oh, na kayo maganda masabat ko, nana. Itaman pa'y anagmayat ti isam mo ang makasabat kanya. Sika, agapita. Di na naman. Sigod mo't agas iti pa nag-isisem ko, tunggal at masabat ko. Anya lagi tinayan ni nana. Kasta aya, panag ko na ang ngamin saan. Anya? Ha? No ti panag ko nam kat maalanak iti isam mo, akas langursi iti asaw, nagbidot ka. Itapay laan, ipakpakaunakon ken ka, asaan ka nga ibutaws. Mawatam. Anya? Nakalalas ti ugalay. Ngam nagturad ka, kan nagposkol ti rupam a nag-file iti COC. Ha? Bilibak mag iti kinaturad na. Ni nana mo. Ayawan, saan ka nga ibutaws? Di mo namnamaan nga ibutos ka. Tanagpangas ka unay. Itapay laang asan ka na nga ba? Ang mga no nakarkaron tupay, no bilang tamangabak ka. Oh, dinakman isim-isima na kastama nung agapito. No ti pa nagkunam, kat may ayo ang iti dayta pa nag-isisem mo. Ay, nagbidot ka. Anya? Ipakpakaunakon ken ka. Asan ka nga ibotos kas board member? Tanagalas ngamin tugalim. Anya ka din dita nga ibagbagang bakla. Ne, lakas-kas dao man dita kinasingpet mo makisarsarita ita kanya. San ka nga minasigo ta kastagad? Bakla. Nakabutbutan deta pa nagmurmursiit mo. Kaslang ursiit ti aso may tuntuno. Anya? Ita nga awan pa akam mo dito ihili tayo. Lastong kan pangas mo amin na pangas. Kasanuntungay no mga baka. Tinakarkarong. Awan ti manamnamam kanya. Iso asan na ka isim-isima na kasta. Gaputas sigo ta nagalas to galim. Anya? Kasta ti yung bagbagakan ka dayjay abakla? Wan bakain? Ay nagalasmot tan atabas tingiwat nan? Huwag nga raw. Uray saan na ko mga ibutos di na magkumaibaga iti sangon sao. Pay man dayjay abakla. Marana aklaang. Ala, bayamon bakit? Barang nga tapay tinamnamang agbaliw ti panunod na. Ibutos na to itong umay nga eleksyon. Ha? Iso bayamon. Naskan nga agpakumbabatay ta. Kaputa, datatag ka sa pulan si kamo. Sa bagay mo't kiti Ngam apaman amalpas ti eleksyon. Pagsasawa ka talaga dayjay abakla. Kunak tumad.
Nagmayat man day tanga isang musika, Agapito. Ah? Pagatlapayag nga isam ko naman, George. Siya kitimot. Ay na, Agapito. Uray isaman nak itikas taunay. Ipakpakaunakon, asaan ka nga ibutos kas board member. Anya? Mas dawak man kan ka. Awan aramidam dito ili tayo. Ngam nagturod ti pakinakam mo ang nag-file iti COC. Anya? Ha? Siya kun ti mangibagbaga. Saan ka amangabak? Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da ka lang dagiti taptao dito lugar tayo. Gapo iti kinapuskol ti rupam ang nag-file iti COC. Sino nga tinamnamaam amang ibutos ken ka? Ha? Ni bakit mo? Anya lakit din aya. Ay, awan. Uray isuman nak iti pagatlapayag. Saan ka nga ibutaw sa kapitaw? Anya? Unay kay magtanda ta. Sino ngay kumatimayat ang mga ibutos king ka? Kin nagalas mo ti ugalim? Anya? Nagalas ti ugalim. Kin may isa, awan tinararamidam dito ili tayaw. Ngam nagturad ka kiday na nagpaliti si usay. Ah? Awan na. Saan ka nga ibutos ko nagtumay? Kin binagak amin ay nagiti ka kanakak. Asan da ka nga ibutos? Anya? Itapay lang awan ti mo dito yung lugar tayo. Kaya naglastog kan. Lastog mo amin alastag. Kin uyawumpay nagiti ka baranggayam. Kin may isa, imutan pa nagiti ka rubam. Awan as-asim. Nga oray babakay. Winulalakay. Saan kumamatakas tatata? Anyasan? Ibagbagak lang matipod daw. Iso mas dawak man king kay ti panagpail mo. Naimbag man ta saan ka asimgar. Heh! O niya, nagkas ang abyagan niya. Ah? Awan pa'y tal daw pa nagbubutos. Ngam amin na masabat mo, kat ipakaunadan asaan da ka nga ibotos. Anya ka din dito nga ibagbagang bakla. Ammo ka na sakit tirik namin tikas ta nga ibagbaga na giti tao. Ngam anya nga ron. Kat ammo mat amin na giti tao dito lugar tayo ti kinaalas ti ugalim. Kansan lang nga siga, da kayo nga gasawa. Anya? Ang pambawi ka ita na nag-file iti COC. Kaputawan ti mayat amang ibutos ken ka. Ipagada pa yan iti sangon-sango. Ay. Sakbay ka ngamin nga ag-file. Panunutam nga umuna no adda ti tao nga agtalagken ka. Ibasar mo matbasit iti ugalim. Sana kasta basta napanunot mo kat napankan. Anya nga ita. Mababaing ka. Iti ipaspasungan ti tattao ken ka saan da ka kahit nga ibutos. Ha? Di pa nag-file, kit saan na bareng-bareng ngamin. Planuwa manasayaan. Saan akasta? Naburing ka lang. Napan ka di nag-file. Pinanunod mo kumamit Lada ti mayat amang ibutos kan kawan no awan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.